htio bih da vam kažem, jedan ajet odavde poneste, odnosno njegov prevod. Allah dželle kaže, estaizu billah, bismillah, kalu rabbena galebet alejna šikvetuna ve kunna kaumen dalin. Kad dođete na sudnji dan rećite, o Bože naš, rabbena, gospodaru, galebet alejna šikvetuna, naši prohtjevi su bili jači od nas, ve kunna kaumen dalin, pa smo postali zalutali narod, a to nam neće ništa tada koristiti. Ovo je vrijeme kad trebamo da liječimo rane. Ovo je vrijeme popravka. Ovo je vrijeme da kažemo da naše fondove popravimo, da ih napravimo bolji. I zato ste svi dužni. Nije samo hodža dužan da bdije. Svaki čovjek bez razlike koje vjere, on je pejgamberov naik u svojoj kući. On zamjenjuje pejgambera u svojoj kući i kao takav treba djelovati. Svaki je starešina svoje kuće graničar u svojoj kući kroz koje prolazi muslimanska granica, odnosno granica vjere, granica zla ili granica dobra. Pa ko od nas, ne daj Bože, zaspi na toj granici, onda u tu našu kuću mora da se uđe, da se svašta useli.